Parlamentum partij Adem Judinat awaqta evzerstete razma sist. Vira razma kutta kandidatte duvenum khigde. Yumandatun ama yumiak evzaran ziltte. Khigde fitsak bunatis partij nere lider Puchate Sergej. Na partia Jedinstwa Naroda kurse orchaj Adame tchaj. Rajurdistamen, Shibokistan, Shenafande Bakusen, Sheninnabantisti, Falalun Rajurdidan Shibokistan ali. Девятая школа, Свартан политический памятник Герой Советского Союза. Автоман уже фанджам оставковой школой да. Мамсуров, Хаджи Мамсурован, Видар Герой Советского Союза. Также Хусканам, неравнодушный граждан Танам Чиша, Удунандар Хусканам, Ганавафгана Буйшуевичен Ороза. Выйдем афанде заганш Nefsmarta, nakhashtu nefsmarta tuche bederste, man mochen naguch naovarta kudganan kan oftatsen, khuskanam isliuma darorvstam, nellastam, nakhadag nchedistam, takkadat почти передовой man, nellastam Vasilivkama, shportune bash, Gruzna portia. Oftan afande iristunan orkhayn. Fitsak funds kandidat takhigdeste ikhtalan Justoyta alan Tedete Mikhail ama Igor Kuleba. Partimara razmakutta kandidatta alle evzar fadegeider. Duada samzildai evzarstetem tsave parti Adem Judinat razdar lider ama benduravarag chilaksat Vladimir. Kandidat takhigde exhazamma evden benate taste dugoste Mikhail ama kabeste Raman. Partima bavdesta alle evzaran zildai kandidatta tsavzen vedon numkhta. Vedoneste chilaksat Ibrahim Tsandiat Gari Gaberat Zavır, Geberat İnal, Tattat Sergey, Bestat Suslan, Khatsar Talan, Chilaksat Vladimir, Khogata Artur, Julia Babusidze ama Khubilt Tinatin. Khusar İristone parlament ma evzerste ta wagdar tsavdeste atsas farastem iyunem. Çet qotelegina medoyterinat qodoytlali informatsiyon rawaxt abun.